Mistake bung som na. Megi chuan rang takin Facebook chu alut ta a. Ama an mention na alo nual mai. An lu nak chuan vani hau nar ti hian athalak po sin capsona. Henu Megi ming than siami hi nau ti tato. Mi pasal po kop she lo officer Joyce ani a. Ka pasal po alo ko pa chu wangin karon timwal phawani hi ti thuwa mang. Megi chu anui hok hok ringot. Comment arap thak chek khop mai. Chiar po chiar zau du lo. Ama pona video viral to kha henu hi kasya athona workshop po kasya ti angreng. Ama chan na thu chak chuak anwang phar mai. Megi chuan apa chu enin tuna hian defamation case file to ring ka kaldon. Social media ti mual phole do ta pu in ko mekani. Kangoi thei to lo ati tangat ngata. Angeli le anu an lo ming phok viau. Apa chuan khomo ati vut te aron lut ve cha buka. Megi Facebook a ichung chang an post khai lo muto em aron te lut ngala. Megi abungat apa po chuan a chiar ve veka a chek luk mai. Kalang ati rum ola. Pithan puyen case file kherangai lo mizote chu kan sei hloya are le mayang alo ti a. Megi chuan anule Angeli Meltonin kanin chunga mi te ngei po hian antor angai to nge yang le. He thu post tu hi zolian thanga fanu van hlupui fake account ni a. He tianga ti tur hian roi ani. Poisa adong nual lom ati tir tu po Angeli nge ani e. Engkim hi abul thuta tangin ka hai chuak to don. Katuar thei ta big lo ati ta chara. Angeli biang ari ngal thop apa in afanu kut athak voi khatna ani hial ome. Chapur chungin kani ozong lo pa henu wang hian kut min thla kamo enge ani a henu hi ati tuara. Anu po chuan iwa magve a kut mor po iben phal ngai lo kha Megi wang hian i bengamo Margaret katuar thei to lo. Ni inu po ka lo ni ani ma na. Ma se ka fanu atan ka du lo che. Ka ta ni thito. Ipian lima i thito emo kan ti khan ka sun dai to che. Atok alo ti khur lok loka. Megi chuan a mui pet fanin anui lui haka. Mit tuitling chevin. Kasya nu. Atir phata changkhan min lom lo ti po kasya. Angeli ayin katlak lumi lau ti po ka hai lo. Ma se nu ifanu ithi chen nge kani ve asin. Inu te tuya I chom seilen kani ve lo wangem ni hetia min enshan biek. Ka te achangin ti du da na le enshan na kara ka lo seiliana. Chung ko dik tak ka muta ti en kalom ve ema. Angeli a hian ka tlatlum thei ngai don lo ti po ka hai lo. Poi ka ti hek lo. Fanu chanvo nei ve ila ka du tok chawasin. Ma se Angelin malsom zwala alo ngai zon ve awang main ti hian ka chunga in ti du ania. Angeli ril ru shwai swal tu po hi nang ma ini ka chen pui thei to lo chu ka chhuwa kang ati tamul mola anin chung boruak jet chu a ha thak ta kher mai apa chuan in chwa san kha chu soi to su tu ma in chuak don lo Megi ka fanu ini a kan bulai kho sanghei turani chuan inule Angelin heti taka an lo rabbet che hi min vashil har jok ve idik na chanvo chu I munge yang alo tinget chara te apon Megi nang le zeli chwa chuan a shom lu tukang nu in ngai to chiang ra Megi hi ifanu ani ve tho hi Angeli nen anin kara gap tir to su alo ti ve a Megi in khati taka han chong khum ta ka chuan pithan pui po alo chong du am chu a in chir ve nge a thu noka a mai hup chungin pa a Megi min ngai dam te Angeli ka leinat le hei aya thu ka swalkong azo ka hlau em awang hian ka fanu Megi ngei po ka lo en shanga ka thiam lo ve kani case po chu va file ra Angeli chuan atura acheng ngei turania lom ati ve ta tloka Angelin nu alo te tuar du tok to ro inaw laka hian ril ru chia pu to lo sham ro chung ko hlim tak ni to ang khungain anu chuan alo ti a Angeli ero ti tawin apindan lampani na pen chau pok mai Megi le apate po police station akal turin an chuak ta a tun chum zong tlom atum talaw bur mai
station an vathan chuan apa Melsia te po an lo om hlau maya constable chuan report aja saka ama megin achian ngam ema wangin cybercrime lampor roi antum lawani mel ama a van lupui abula alo in phorna tekha asoi fai ta veka police te po chuan jingkara van lupui walak chuan tumta a social media lama an post po group admin te bepopin an delete tir tabok michen khat anga social media bok ngai dam dil na thu post satle ringot kha megi du dan ani velo atang ngei turani atimia ama in van lupui bula defamation case a file don ti soilok lo po ani lawa shereng chunga ti swal lui kha ngai dam atum lo bur michen khat media lama rak tam te pon an sim pha ve ma na thilche chiang mangchi lawa zel din kan chingte post masani kan cha khwam zel te hi kan society tinuam lo tu ani ve a smartphone hum tam jok te hi chu kan la smart tok lo viang mai chu van chuan hetia thil swal ti tu te hi ngaidam ngot zel lo hian shemna pek zel tur mi pachen khat hur her tak tak ten me chen khat ne na an sa zupik an han thon ngot zel te chong kam bol lo zet zet an be chin te po hi shemna da na vek ti kan shelo chin nge kan bloka kan ngoi zui mai zela kan Christian na wang te po hi ani ma na le megi te po an ho vele a malsom zwala khola dongkal renga station an la oma wang khan a pick up tu ri lau kha ania ama zokin avakol ta a icha em aron tingal o police station atangin kan chuak fel che e ati a thatna sat chu chet ila lawang te ka lo hlau lu tuka ka chung te pon an sha in an muto a ma se engkim ka shilfia to e chiat kan to awangin kan in murem chang thei si lawa naktu ka ina cholla karon kalang ati zungzunga ole boss ati sapa anda tari in anvatlen chuan anule pirinite nu pahan lo oma Angeli ero aroma ala oma ni mai the chanchin te an han in shila pithan pui chuan muni thingpui valum ro megi lo chute kabula hian alo ti sok soka megi po achu ve maya kalau ti swal na salutuka in kalnu khan te apon minjil hau shepa ka in chir tak zetani ni e ka chom cheilen le ka puak len ini lo wange ril ruwa engemo china kalau a e mai I hun masalama ilo tor na satve nen ke ni nu fa la in swal kan chwa zela min ngai dam sham ro o tu na chang chuan nu thaber ni ka tum to ang ati dam dia ya megi pon anu chuan ati der lo ni in a sha a alom ro kher mai tu na chuan nu mangai na atem ve chan don ni in alang ka she thiam si alom puitlin to nuwa kanin she chuak chawa in mangai ngal te chu a har ve alom ni e chung ko lim tak ni he ka du berani ati ve a muni chuan thingpui aron da a pulianan han in chu a chak chuak ngal thot lel muni mai chu I thingpui siam hi a alve ka lom ati hluaya muni la chuan nui hor chungin muthu chunga ka siam ani wang ani kha ti in no chu aseng le a megi in vamuro karon lumang ati a athau ngal bok zantir lama an boruak al loina a zanreya boruak anuam chauta hle hetia anu po adang lam chuan Angeli po an hne vatarin aswal laklo a atlom she mai jok ni inalang Angeli ringot bitum chu megi tan po har sawak lawang chu amut po atuye atu ka chuan police te chuan van hlupuye chuan bashwai ta a apa inakal puibok tuk chuan e khama megi po kau ani angin malsom zwala nen station lam an pan ve ta a van hlupui le zolian thanga de chuan an lo mil rum ul mai megi la in hlau hlek chi lo zolian a chuan ming than siam engwanga lu te himan tir ngot nge ini a ipoi enge asoi alo ti ngal tun mai megi a khitsaka ama kha zor la tinia ati ngat police te chuan lu te chu thil an han zota dop vak po lo ngai lem lo kha thil post tu kha ama ani thule megi a huat em wanga post ani thu asoi Angeli ming alam rimia alo chu megi chuan mak ati deu mase Angelin avolok sa po ani ve thei thau mai megi diklo taka ati moal pho wangin van lupui chuan atwar don ta poisa choi tir thei ani lain an har sa ve bok nen puzolian a chuan poisa choi ain atan hun chung po sei mai ni se adu zoka
lo thei lo awangin hlu tei chuan jail bang azut ve don ta poisa ir lutuk hi zong apoi ani jail tan in huama thilti kha ani boka ani na taka chuan Maggie vo na kha she thiam lo ani big lo a chian te anga thomno le mamo chi sang sang nei ve thawani a Angeli chumpek tur kha atlem chelem lo bok si tuar in huam ro chung le Maggie a report lo be che ru chungin tikhan a cheta top ani kha Angelin Maggie chu ka hubbet theyang FIR a thelu ring chu alo ti ve kher bok nen ma che Maggie do theina ram ri kham apel ta sheta ti hian atwar don ta chu ani Maggie ten report an va thelu hlan khan Angelin va bia in ka ming lamri laula karon bel va tang che poisa po ka pek belang che alo va ti diam to bok Maggie dikna chu media lama po pansar ani vele ta mi chen khat da za zia hi chu Maggie mual pholaya diriam chiam te khan an han fak le chiama van lupuye an demin ana thei ang berin an soile bok a om ve tho tip to mayang Angeli ti lo chu an hlime khamitlaya police station an kaltlaya khan malsom zwalan an ina apen puya a chung te ne in mel sha tira malsom zwalan nu chu amil that ba ka avuna nal hle apa ero alo om lawa sindi po om lo zaurin anen an han in chi bai chu zaurin a chuan I sam hi ti dang lam la imwal pho zel lo nan alo ti chat mai ningot mai ati ve ringota mam puenu po chuan ni e ti dang lam nge ro color la alo ti ve a an nel om nu fa khop mai boi po an hon do na rwai aron ho ve a u Maggie chu ilo leng lo ati sar sara alo la she ve reng chu ni in Maggie po chuan iron ho harlo tuka ka ho chep to sin alo ti ve a nu berin chote e ve lo la thaturania alo ti ve mek bok a ni danga cho chu ti in anui sen sena malsom zwala no pipui po chuan Maggie chu hetia han en mei pon miswal takni in a shelo azia azoi ba ka adam rai maya aril ruwa om ang soi chuak mi ani lo bok afapa in asoi jing to boka ataka an han huta chu an lom ve hle malsom zwala soi to ang khan anu le pa te hi ngai zong chung changa an khir em shan lo in than swal le in van duai ani mai ti chan thutluk na ani top baka an fa te no pang to lem lo boka tin mi pa ngai tak bak an ngai zong ngai lem lo bok zauri na ero avan duai dewa tiang kha tok ta kha anya ma se soi to angin pathian abel bul sot maya mi te ngai ang em in atwar lem lo a mel mu po ha dam viau an chung trai puina sabok nen Maggie pun athuron don angin asam chu ti danglam atumta a malsom zwalan tibuang thung so ka du lawnia ati sep mai coffee ronga color atumta a parlor la rem lau taka kalin asam chu tlem kathlek bokin ava color ta a ain me kher mai tin Angeli te ina a umachang hian HRT a yani boka avun pu amam zwalin angau te pu angau bel bok malsoman hei a hian tlemin khalbel le la chuka du mange thil eitam hi zero ati fau bok ma se ei thei tak ani shan chi lawa baka thau ai chuan tlema cher lam deuh hi in me jok ome adik na phaulan ani taboka zalen takin ana po thok ve ta zele Sunday ani a anin khom bang ge ta andin lain mampuyan aron bia a chan pa zo muana kha an nu ron sina a mu ve chak che sia zan in tlai chu chowa e liang miang aron ti a kanu te kalau di lang o ati a chuti lai tak chuan an KGP secretary sangte hian Maggie in ina ka kal do na chin pheirwalila aron ti a malsom zwalan por zetin arwal khan pheilek chu mi pa zong ka thik aron ti lura Maggie nui azahle sangte bula chuan penlok na tur ka neya lovakal mai ro ati tangi nge a sangte po kal ve mai Maggie hi Sunday jinga bak ain khom ngai miu lawa an kaushana po chian em ala nei lem lo ama hian atlei tok ve boka khatia ming chat vak nuwa ne na chan le wang khani mo me mit ero ala deu asam alo dang lam ve to bok nen tu nuwa chuan an hainu nu to lawang chumo in athen chuan sangte haron chhuak ve chia engdang ani lo a hon ma in dikte nen anin kom zoi wangin arei le ta dewani
dik te le te chung chang hi anu khan apa chu shil to nge ya ma si apa chuan eng em a soilo a upa anga an lein thla ve mayang lo phili chuk thin su ati ta dai zoka soile soinu apa hi mi hawa fa te zil mal chi ani lem lawa ado theilo to pa ringal thak chi angkha ani anu nen hian ani nang vak lo anu te bula mal som zwala som ne chu asoya apa zokin vakal ro ina I tho ba ki chuak wa ngai se lawa waleng har ve ro alo ti wara anu pon ni e a tharenga lom alo ti ve a anu fel talu tukhi a thiam lo lek Angeli ero anin mukhat angreng khop mai ni jana po papari te ina ariak da ya so an e ho vak ngai bok si lo poipo ati shan lo ain siam ha zunga in cheiwu chi lavin mal som zwala chu alo ngak ta a tun chum chu bullet aron khala zawmuan te in lampanin anin khal pheita a zawmuan anu pui bia ki hi no pangte mai ani ve a megi te ne na in kom rual le kani a mel po a chelo reu alo bengal siama afate aron shwai lo boka anzalen viau mai zawmuan chuan uicha alo le chuni in mal som zwala nen chuan an siam tarak raka megi hi adang dai khopa sa a hian arsa ai lawa abak chu ramsa thlingin a ei thei ve kani biakinen an ti mol lain mal som zwala aron kala in thashun mel lek hian aboi tlem kalem ve sek don o aron ti a azu hi hoviau ma che mal som zwala te chu indan hi chu engemoti puile an stress deuh chang hian ani awangin alorem ti ve mai roi khopin a in don lo boka biaki chuan oi homya lo lamo mampui hi ka mu masak ber chuan ka star rap mule ati sara megi nui aza hle abialpa erong bol lai chu chuang zetin avamela akhi sak bok uzo muan nen hian engtin nge in ni vedan zeblo chuan in kuma in thlau ve sia ti in azot ve ta phunga biaki chuan nui ar chungin thun thungai nom takatlingang mole taktaka uzawate ina hian anom pui angin kom china kawan duaya kapa hian kumthum kani in min boral sana kanula in pasal le dai boxi kapate te bula ka omrenga mache pate po adam rei talawa chungkat nai bel tur ka nei ta se launen uzawa pa kapa hi kapute nen in chan thata kan ni ve china min khongai chuan an ina min ompui taringot mai ani chuan uzawa nen chuan kanin ngai na chhauta a frank dewin soita topila kapate jin hlanin arui kha kapula ronjia ka keila in aru ka kalo star ve kha ani bok nen kan che swalta a naw kapai tamai bok si kanin nei ta chuk chu ka ni ati tambol mula megi chuan ngai nom ati reu hle zawmuan la hian aduat mel na samai chi a abia ki chu awan nei khop mai mal som zwala phone charge lai chu aron ri a chauka atangin mek lo la lok mai aron ti thum du ta Cindy alonia tim rudeu chungin ala a khonge mampuya aron ti ngal tonga eironga bola alak lo anyang kalau shil don nya ati a bewatte buaina ka tok aron ti lara a o hlau thon dewa wangin megi chuan phone chu keng phein speaker a ona mampuyan o Cindy ati a min lo shwai watte heta falko na ka ka tho puite nen chu khom kan tum kha anin ti buaya ka pe lo thu pe o angreng deuh hian aron ti a mampuya anir sak ka buai ri lutuk ba ka chok ei chuak dona zawrina be mai ro ati a amak min wangai to lo ve aron ti a ka bial nu bula ka box si kan dun akhat em hi mi she thiam jok ro scooty ken tur chenya taxi man tur karing ati zungzunga Cindy chu ain su shaya ngui che thian ibial nu ai khan ka poimo lo mu aron ti a alung chiat mel deu megi mel zau chungin number 1 anya ni te chu hei ka in khoi ber ri cha zawrina chu belok mai te ka da o ti in mit mein megi chu off turina ti a megi pon a off ngal mam puya mel ralin lawila iwa shwai thawang ati sapa zeldin su alo ti ngut megi po bia ki bula wa pheile a han thin rim na tur em ri lau boka Cindy thi chen ero asanga ti ve deu mal som zwala hi angai zong ti hai hau lo
ma se mampuya arin ri phothi chu angai ani daruka zanria chon eita a an eitui tlang hle an ti bor boka an soidu zong la ainang tlang bok si megi pon zomwana te nu papula omchu nuam ati khop mai daria velan ho phei veta a mal som zwala po aleng hal don Angeli ero mu tur alo omle to lo munin TV alo ena khuwa alum deuh baka a thoveng jok ti in bathlara an wachuak ta daya in heng rialin an chudun tlem alo kainam deuh wange mampuya kutchu a hlei riau maya anin khagle zau chien tuna chuan boruak anuam chhotan don ni in alanga boina po itok to lo tura kangai nakuma kanin nei thei ti na mal som zwala chuan atite daya ni in nei la wak chu pakala thok thengem megi chuan ati a kashelo nangma hian hung jok la ipui ve chau jok anga ati a megi pon achak ru hle nia hun te lo thleng phut se ati ringota mal som zwalan ma se kan fa te chuan a me pa in motor an lom don mange ati fiam thu a apoi lo dai jok megi chuan lo ti hlak mal som zwala phone a rile to te sekana Cindy bokalaunia megi atum mak mal som zwala po chuan room hutin te fo chuan o ati supa alada tho o ati satli a lo ho to la ileng nga la me aron ti ham hama Cindy hi aroi dewani ring hial ngati mo kalaleng tui poimo omem ni ati huta ingai om to lom in rim reng kher po ngai lo aron ti ngira mampuya ander nok a evak lawani mel kada o tile da arwala megi chuan in ina om ve chung chuan ka ngayangam thei po ka ring lo ati ngata nia iril ru tur ka sha kanu lom om tira du tlat chu ka shi thiam lo ati ve maya abe se reng don chenya ka ngei ati le laklak zaidam je taron nuin abiang apiaya kanin ngai zong hi kan tlei rol thale ani ringot lel du omi ini hi ati supa megi po anui ve ringot mal som zwala hian adil thiam riau achangin ano pang checheya achangin angai puitling le em ema in an na pakhatan ne an thik thu a chedun lutuk hi chan anin hlauton na hian harsat na la siam chakang nge a phwar nge zo kang ti shiat vani chu dar som pela a hota a bike a start don lai takin Angeli aron ho a bike in tu in emo aron thla ani mampuya mu chuan ading chata ron mel ro in ten om dun lutuk ati ngata mal som zwala ero chuan she om poina omlo atlan chuak tur chu aron auzui le khera ading dewa min nei lo theilo turin kala chiam don che alom Angeli kani hi ati longa mal som zwala nui hak tum ringot te cho poishan hleinem ati nguta Angeli chongle ma in atlanta dai apindana Angeli lu chu khuma abok thlopa achap khur ngat mai a phone phor le in papari akhola par ke jong kanun hi kaning e mai ka chung te la tu ma kalam chang an om to si lo ka van duai ti ro ati hlopa arui lungpua mani boka achap nuam hle re lam zonga ngai to chuan Angeli hi laina tom tak chu ani ve a ahun masalam ngai to chuan hetia achena viau hi dem om lo na china om ve fanu duat swal alauni ve kher bok nen adu du nei the in ngai ami padu zong po ne mai thei tur in ngai kha ani miawa pirin naw tlangwal kha ron thlengta a angen na angin megi chuan na chu azo saka rin puya hon alo tum ve bok nen zore mapon lag mai poi ati talawa megi rualin akal ve ta a aming chu lom ki ma ani tlangwal hanglam akuwa he ve deu ma se au anglo taka zoi oi deu mai ani a megi po aza thiam hle zore mamol hi alung len khohar a in chan don chau chu ani si a atho puite baka an chen om khoveng te pon an ngei tu aru thei khop mai zomi po anbula ala om ve zela atel lau chuan zore mate pa fatan om ngai na a om lo ni clinical malu tuk chu apoi tel don ani mel apuya ron kal lo ni in LPK engine down ngai ron an ron da luta zore male lom ki maten an khoita a lom ki ma chu an rin ai da in na alo thiama zore ma po alom ve hle
Maggie ro chuan ikovan alo khoi ve mek thung. An boy mop lain Maggie phone a ri a. Anjali ani. Maktiru deuh tak chungin ala a. Maggie mal som zuala ti accident kha ishe to em aron ti tamaya. Maggie chu amit sul mai. Enga engtin ati tuara. Papa ri an ron shela tuiriala an kala Cindy nen khan. Chuan an tlan liama tuna an lau phur chho mek aron ti a. A om adom vung ringot. Nia zinga khan Cindy naw delia omaron chho dona kan sukmak dona aron ti ani kha. Engtin nge accident chu an to theile. Aroi om si lava. Atha akhur titi. Zawremate motor siam lai chuwa panin. Uzawrem mal som zwala ten accident avati tonga. Achong ve le niang zawrem apo ameng phok le. Homa mai ro khoi tura tam chuang lo alo ti vara. Mampuya chungte number anei box si lo. Khoi dam do ina nge an da don ashimai box si lo aril ro aboy le. Zawmwana abetaringota. Ani po an nathona achanga chwa alo tum ve meka. Ani chuan mampuya nu number alo nei lava ava beto a. Maggie po chuan an da na tura she theita. Damdo ina in mutur chuan anin befela. Maggie po identify thuak ka akal tangal. Aril ru in achong chai mol mai. Ava thlen chuan an lo omnual to a. Anjali te po amu. Zawmwanan aron ngai ventavata. Mampuya nu chu achapu reng mai. Boyi po amit tuye shu zau. An navya wangim le ti bak Maggie chuan ngai to anei lo. Cindy te chu aholek lekhial. Ron omlo che tuiriala kalangai om top si lo. Maggie va pheya changa minute som ni vela mal som zwala te chu an ron thlenga. Ni khwa an shilo ve ani oma. Cindy phe chu alu athi na sa hle. Apo pani mai the. Mampuya ero hliam em anei lo ti ila aban velam chu awung bura akoi de ubok. Atliak anima na. Rang takin anda lu tangala. Doktor le nurse te an chengal rap mai. An lu an so ve awangin ni khwa an shilaw ni asoy an ne. An lung phu acha a ngai that law na tur em a omwak law. Masi an ma ni ngai na tu da tan chuan en liam ngut chu har ve ma na. Maggie le zawmwana te pon an va mu ve a. An har si lawa han in boy pui dan em a omlo khop mai. Pipui chuan Maggie mu chuan iwa fil ve ron shil ngai na chikan she si lawa ativara. Maggie chuan a sha dan te chu asoi ve a. Mampuya ni apa changchia pimoye chuan. Nang hi man dewa video siam kha ini tero. Engtin nge mampuya te ne nin sha ta nel omwak lau hian ron tingal borbora. Maggie a yib deu achong ve ma in pipuye chuan. Le ringota che amma ani lau a phir pui zo ka lom alo ti tawata. Maggie alom hle pimoye chuan. Chu poni sia ming che thawalom ala ti chala chan ena poi en talo. Amit meng akharya wa anel wak lau kop mai. Cindy thopui te po an ron lang ve hloma an laina thu an soi ve sap mai. Ti thei nei ri hek lau zan lama kal le turin Maggie chu ho ta ringota. In athlen chuan munin chuat alo not meka apun lak bok. Nin om lutuk ron lut sik hlom mai an ron rap bal zela namin siam wak ringot ti in. Maggie chuan a chang lem lau. Anun angwaya aza hlol lau ani e. Tlaya anu le pati lau bang bula chanchin chu lau choi ve borbora. Avazia lau tak em ma se chu tia amuna an thi lau chuan andam chuak dona nyang anu chuan ati a. Zanre ei hun thleng pon te le Anjali te an lau la ho si lau. Anjali hi chu nga ya an nei deuh to a an ngei ven vak lau. Te ber chu ani phone ala thei box si lau. Anu mang ang chuan dikte beturin Maggie chu ashil taringota. Dikte ave biak chuan Maggie karil ro ha lutuk. Te hi kan ina omtlat. A school bang kha aron kala arui lutuka. Kanu a omlaw boka mu har turin katia. Aron har nu pon ho na tum lau reng lau shwai mai ro aron tita a. Maggie chuan anu te ashilvat. Anu chu asale takher mai. Muan zuala mai chu avaza pui omtak no pang te si ati borbora. Ti ngai na hek lau Maggie chuan zuk shwai atum ta a. Kolanen an zuk in purta a.
ko la hi soi to angin tong du ve takani a miswal tak ero ani lem lo Maggie nen an han in phur po chu ama chong hal char char manzan Angela ne na zu kan han in dun chu abeidon thu te anun siam thada chak ve ja te soina samaya ka khongai reu tak takani ati mial miala Maggie chuan I khongai chuan zu pe to chu nia khongai thak dewani engtia ti chi nge moni don ni ati ve a ka pe poni lo ama zo khiana ron leya ka ina ron keng thina lom ka lo du ve tho sia te na nui hwa hwa ti dai la u ko ling kholama hon itum hnaem Maggie chuan ati a tum vak nang ti nge ati a ka ti mai mai ati ringot nupui ruk le ka tuma arei to lawang a felsia nang pon thai ti ngotang ko le chuan ati lung lunga dikte te in an thlen ta ka wangin an ngoi tari an zulu chuan dikte te chung kwa chuan te te chu an lo en thapa ani te te la lulul mel zatin a thumuka ameng no vak lo bok a u chuan te a ho ang heti ringot zong a chi lo ti in kai thu atuma ai ina chuan ka lo ho don ri lo kanu in ril ro thak ma lo chuan ati nget char kanu te chu a fel tu em so Maggie chuan ati sapa te te anui hok hok a fele a dikte te hi silvero ne zana in khom ba na dikte nu lo mu a chong khum vaka ka lom lo ka zak bok ati ta a Maggie po chuan mak ati hle dikte chuan a khalam kha chu kan lung oi lo po ani lo te te va ho pot ro kan sui thadon nia aron ti tawara anu po chuan ni e in pani in kar te chu a chelai nem ke pon inu chu ka she thiam lu tukania ke po ka ni ve thawang alo ti ve wata chutiang na na chu te te pon a hnial ngam bek lo nge a thau ve ta nge nge a bike a ken lo ni ani boka motora chuang ve a atum bur mai Maggie chuan kanu chuan enge soi shim shima ati a an soi thawak du lo ma se ifanu hi ilo control lo chuan inta na la poi theyang ti lamin lo soi ani ome te te chuan ati ve maya Maggie angoi ri anu mai mai chu awa chul lo tak fa te thunun thei si lo hian mi fa te control kan tum ta thina adik lol lo tin mi in du ve ve te in kara kan in rol hi a chul na om tam pui lo an chung te kan ni emo ni lo emo an pahnian in du ton chuan atok viau mi ngai zong te hi kan lo te in du kan lo thlan sak ve zut chuta kan kuang lo hi kan nor na ma zel thil poi zok a thlen pha fo in an thlen chuan anu in alo an khum ngala te te ero ngoi rangin a pindan lama pan mia anu po an reng na chan tur om hek lo angoi zui ve maya zanria an eya ni dang ai nan e tlai muni hian a ol same ati wang ni mo artu hi akang de oreng maya Maggie chuan a hne deu to ma che soi chel du shan lo an e kham che ti in khola dunga zau muan a lo ni aron har to lo chho vele lok ta che rem chan chuan aron ti a Maggie lom kher mai a in siam sok soka a chuak zui ngal a han thlen chuan zau muan an aron ngai ven le wata doktorin lu huk arem ti lo awangin pahni te te in an va mu alo nia Maggie te po chu zau muan ani an lut ve ngal mai som zola ban chu an lo cher khong ut maya alo tliak tak tak alo ni mal som chuan alo nui sanga Maggie lo ruk deu alu lam a chu awanga a hriat na lam chian lo hlau na chu abau duak mai karin ai takini tha zau muan chuan ati a nia alom sindi zo ka van duai ni hi an soi manga a hriat na lam a khoi dewani oma apui tak tak ani mampui a chuan ati a Maggie ron melin iwa hlau thon mel lo min ngai to awak lo ni mo ati a Maggie a phuzuk ka hlau thong reng o izak lo an tingota ompoi omrei lawang a zau muan a bok chuan ati le a omrei lo sham ka du na ka chol rei deu to nen alo ti a iban chuan a viawem Maggie chuan alo ti ve a na ve e ma se ka man thiam lo lamani hlawa azia alo ti wat omrei an phalchia si lo mampui chuan Maggie chu awi mel hle a thei chuan tlai ban pa in ron peng thin la ti in ange na alutuk alo ti ve wat an tlan yam chan kha mal som zwala hian a soi thadu mang tlat lawa engi motak zong ani nge yang Maggie po omve reng kha omzia omlo boka a ho ta a
khat lagona atlan lai chuan footpatha lute ni om tak ama chawa local chu awa mu a aron hnai tial tiala van hlupui nge ani alo chuak to amo awa makdon vele ading taringota lute chuan ron mu velo a phone a met pa deu boka awa pantanal nal akuta akai loka kongpeng pakhata akal pui tamya tlemin alo re deu boka lute po chu atal lem lo anin din chil nu chuan engtin ngei lo chhuat the megi chuan atita thora lute chuan elchen zetanuin min bela lom atingata tu in ipa te chuan an bel cheka ring lo hulhwal megi chuan ati hlaka ele nangma nu le yu ten mole chuta sum thanem tham tak min la pe cheu bok van nei tak kani ka du du ka lei thei to lute chuan ati lang langa kanu atel ve mo megi chuan ati thot ama vekina lom ukil te po bia nangma sing tu hian a mangai vak lo chani mel ati le mia megi po shil hai ta dewa engdang choi to lavin a scooty omna lam apan le ta dor dora anu mai mai chu adang lam to emo lo tia hetiang ani chuan film khur angai le don ani hi in a thlen chuan chanchin an lo zol wata a shil ve zung zung a in thak zo a zu chuk le chu pirini alo thu le to alo chong mial mial mai palayan ron tir mang se lo hetia tlan dun le ringo thi ka ngai dan ani lo uliana po aza palai ron tirin lorem lo ni ila ka shethiam lel than zwali po ka thina tirim tak zetani ti in anu in mi panu le pa te kha ke zong an thip ram mai ka tia palai an ron tir tu tak chilawa chuan ami pathin rim khan aron ru chuak le ani mai alo ti a khonge anom po kan shebok si lo a buai thak e pirini chuan ati vong vonga khongai thla ala khop mai in ruk moi photo hi chuan mi pa ngai hi chuan palai te tirin mei chelampon an du vak lo po nima se an lo rem ve mai thena ni nga ya khir zwal bi khi zong an omani megi mu chu amu hil theilok lo aching hleka a har le ngal zela awazung zo amule chu aching wangwanga malsom zwala ngai to mek apindan kongka hi pal a om thei te sha in akal ngai manglawa arum kongka in hongre re ero ashelo mache mishing in sha na dang lambi kan nei awangin apindana chuan ama chawin a omlo ti ashe the waile sang a hlaulem lawa voile khata ameng ta thut a khumbula enjili le mi pa ala mu ngai lo sek angreng tak hi an loading dun reng chuni in chunjom zel tur